Cekap Meluas. Hanya untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auni Erdina binti Muhammad Raziz selaku wartawan TV PSS Al-Mi'raj. Telus, cekap, meluas hanya untuk anda. Kini saya berada di SM Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Berang, di mana hari ini kita sama-sama meraihkan jasa seorang pendidik yang telah memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan anak bangsa. Majlis ini dilaksanakan sebagai penghargaan kepada Ustaz Azmi atas jasa dan pengorbanan beliau dalam membentuk generasi muda dengan penuh semangat dan keikhlasan. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. Terima kasih Azmi dan saya satu, dua, tiga. Terima kasih Azmi, kami Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the Semoga jalan Ustaz dipermudah ilahi. to stay young. It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fleeing horse. Youth like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. Let them come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, namun segala jasa dan budi yang ditinggalkan pasti akan mekar di dalam ingatan. Dengan rasa rendah diri, kami, warga sekolah, sentiasa mendoakan agar Ustaz Azmi sentiasa diberkati di setiap langkah baru Ustaz. Akhir kata, selamat bersara dan semoga Allah melindungi dan merahmati perjalanan Ustaz Azmi. Sekian daripada saya, wartawan TV Al-Mi'raj melaporkan untuk anda. Telus, cekap, meluas hanya untuk anda.